Ibihe byiza kuri uwo dukurikiye. Hari video iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga igaragaza umuntu wavunitse, ariko kuri uwo muntu wavunitse biri kugaragara ko hari abantu bari kuza kumutabara. Wabona uburyo abantu bari kumutabara, bashaka kumuhamagara ambulance, bashaka kumuterura, bikagaragara ko abo bantu bashobora gutuma akomereka kurusha uko ameze uko nguko akimara gukora iyo mpanuka cyangwa uko yakomeretse. Akaba ari nayo mpamvu natekereje ko twarebera hamwe uburyo watabara umuntu, wafasha umuntu umaze gukomereka, umaze kuvunika, cyane cyane kuvunika yaba amagufa yo ku maguru cyangwa amagufa yo ku maboko. Nibyo dushaka kubona ahangaha. Urebye iyi video urabona uko abantu bari gufasha uwo muntu, urabona ko bari kuza bashaka kumuterura. Ubundi kumuterura kuriya byonyine ni amakosa. Impamvu ari amakosa ni uko iyo umuntu amaze kuvunika, urabona uko umuntu yavunika. Ku bantu baraza kubibona kuri YouTube, murabibona iruhande. Iyo umuntu amaze kuvunika, igufa rishobora kuvunika rikaba deplace. Igufa yari rimeze uku nguku, rimwe rikajya iruhande cyangwa irindi rikajya iruhande. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Undi muntu ashobora kuvunika, amagufa rikavunika ariko akaguma ari hamwe, nk'uko undi muntu yavunika akavunika uduce twinshi, bimwe bita fracture communicative. Rero uyu muntu iyo utangiye kumuterura nk'uko twayibonye kuri ka video, ya magufa nimba ari igufa ryari riri hamwe uku nguku, ukamuterura kuriya bateruye, igufa rishobora kujya iruhande, ryajya iruhande rikaba rishobora no gupfumura imitsi itwara amaraso cyangwa kuyikata, kuyicamo kabiri, noneho uwo muntu akaba ashobora kuviramo imbere. Ubundi buryo bwa kabiri ni uko umuntu ashobora kuba yavunitse, igufa rigapfumura uruhu rikajya hanze, bimwe bita open fracture cyangwa fracture ouverte. Kuri wa muntu rero igufa ryagiye hanze, iyo umuteruye kuriya bari kubigaragaza hariya, bishobora gutuma ya mitsi itwara amaraso, amaveso cyangwa blood vessels, akomereka cyangwa agatsikamirwa. Ibi ngibi bikaba byamutera ibindi bibazo. Ikindi twamenya ni uko usibye iyo mitsi hari ibindi nerve cyangwa imyakura bishobora gutsikamirwa kubera za movement umuntu aba ari gukora hariya. Wowe rero iyo uje gutabara ni icyo ukora. Iyo uje gutabara umuntu wavunitse cyangwa umaze gukora impanuka ako kanya, ugaragara nkaho yavunitse ukuguru cyangwa ukuboko, icyo ukora hari uburyo bubiri ushobora kubikora. Ushobora kuzana uduti tune, ukadushyira hahandi havunitse, nimba ari ku kuboko, nimba ari ku kuguru, ugashyira agati kamwe ahangaha, akandi ahangaha, akandi ahangaha, akandi ahangaha. Noneho wahazirika n'igitambaro, nimba ufite mouchoir ukazirika, nimba ufite igitambaro ukazirika, cyangwa waba uri hafi ya farumasi ukajya kugura bande muri farumasi igura 500, ntabwo ari amafaranga menshi. Noneho ukaza ukazinga kuri twa duti washyize aho ngaho. Aho ngaho uzinga ni hahandi wumvishe hasa nkaho havunitse. Ushyira, nimba umuntu yavunitse ahangaha, twagati ugashyira ahangaha ahatavunitse n'ahandi hatavunitse. Noneho uzinga hahandi kugira hahandi havunitse habe immobile, hatabasha gukora movement, kugira nimba ari umuntu wavunitse amagufa atatandukanye, ayo magufa aguma ari uko nguko kugeza igihe mumugejeje kwa muganga. Ikindi dukwiye kumenya, nimba umuntu yavunitse ukaba ubona iyo procedure, ibyo ndi kuvuga ngaho wenda utabizi, wakwirinda kuza kubikora kugeza ubwo abaje kumutabara baza kumufasha. Abaje kumutabara ni bande rero? Iyo umuntu akoze impanuka, wowe ukaba uzi ko ibyo bintu mvuze byo kuzana twa duti ukadushyiraho, ukazingaho ya bande, ibyo byose utabizi, wowe uhamagara ambulance. Tuzi ko ushobora guhamagara 119 kugira
ambulance SAMU baze bafashe uwo muntu. We icyo ukora rero uhamagara ambulance ukabwira ahabereye impanuka, ukabwira aho muri, ukabwira nuko uwo muntu ameze, kuko umuntu ashobora kuba yavunitse ariko afite n'ikindi kibazo cy'umutima ku buryo umutima ushobora guhagarara ako kanya. Rero ibyo ukora ugira vuba ugahamagara ambulance ukababwira uko uwo muntu ameze, nimba ari kuva amaraso menshi ukabibabwira, cyane cyane iyo umuntu yavunitse igufa ryasohotse aba ari kuva amaraso menshi. Iyo umuntu ari kuva amaraso menshi rero wowe icyo ukora, nimba yavunitse ukuboko uku nguku akaba yavunitse, tuvuga ngo igufa ryasohotse, ukabona amaraso ari kuva menshi, cyangwa ukabona ukuguru yavunitse ukuguru, amagufa y'ukuguru, ukabona amaraso ari kuva aho ukuguru guherereye mu matako, ureba hejuru y'aho hantu havunitse ukazirikaho ikintu kugira amaraso adakomeza kuva aho ngaho. Impamvu uzirikaho icyo kintu ni ukugira amaraso adakomeza kuva, ariko ni ukugira nanone uwo muntu abe stable aho ngaho mu gihe mutegereje ko ambulance n'abaganga babimenyereye baza kumufasha. Ibi ngibi rero bishobora kugufasha wowe ushobora gufasha uwo muntu, ariko nawe nimba wavunitse ukaba uje gutabarwa n'abantu batazi kubikora, wowe ushobora kubabwira uko bagutabara, uko ibyo bakora, uko bafata twa duti bakadushyira aho ngaho. Igihe rero aho hafi hatari ibiti cyangwa ibiki, uduti twagufasha, ushobora gufata ikintu nk'iki ngiki. Nzi ko ibi ngibi ari ibintu wenda abaganga bakoresha, ariko wowe ushobora gufata igikarton gikomeye, apana agakarto koroshye, kuko agakarto koroshye akenshi ushobora gusanga ari umuntu ufite ukuguru kuremereye kurusha iyo karton, ntibigire icyo bimufasha. Wafata rero igikarton gikomeye, icyo gikarton gikomeye uragifata, ufata icyo gikarton nk'uko turi kubibona aha ngaha, noneho ukakizinga hahandi, urabona, ukakizinga hahandi, wamara kukizinga ugafunga ho ya bande nk'uko twabivuze. Wamara gufungaho ya bande ukaba uramustabirije, ukaba kwa kuguru cyangwa kwa kuboko wavunitse kukaba kutagishoboye kunyeganyega, noneho ambulance yaza akaba aribwo mwamuterura nk'uko bateruraga wa muntu. Urabibona aha ngaha uko bamuteruraga, akaba aribwo wamuterura kwa kuguru kudashobora kunyeganyega, noneho bakaba bajya kumutabara bamukorera tukaba tubashimye kuba mwadukurikiye. Twongera kubibutsa gukanda kuri follow ngaha, mukande kuri like, kuri zishobora kuza zirimo ubuntu busa kuvuga reggae music, ariko abangaba bakurikiye bavuga ngo sinzi mfitanye beef nabo, iyo mwibuka gukanda kuri like kuko nabyo bifasha amajyambere ya YouTube gukomeza imbere naho utaha. Bye.